Mwithikisia wa Adhiani FM kila matuko 12 mwezi wa nana kila mwaka wethane muthina wa mwika muthina wotani ya mwika na maundu la mwika maitu maende na kwika kuete mwali uku kuete maundu la mailite vandino ya Kenya muthina la tani wanakwia kila matuko 12 mwezi wa nana kila mwaka na mwithikisia muthina wa umundi va mitamboni za Adhiani FM etukumanisikile uke mwana kukonya amwika ya maitu likana kana mwithikisia mwika ne methita majika maundu maingi vandito ya Kenya tuonete mwithikisia maitwa iso na ngina miatianio kusukumia wali uko otongo kusukumia kuleana na maondo ala matailite bandi ya Kenya na kitumine kimwithikisia ndini wa kilungu etuketa twinena na tongo ime kutoka nyo mwika tongo ime kutoka mwithikisia mandite ya Kenya tunene muthina wa mwika na kila mwithikisia mwika maitu maile kwika na matona kwika kuendea na kukitia kila chailite bandi ya Kenya kilungu tumbanitwe na kwenda kwaku ninye Jarvis Kemoyo wanzioka na nitwambie ngaliko neno mwithikisia umundi valane na mutongo yumwa mwika kuma kwesio ni siamboni ni kaundini ya makuone muthoche ndini wa mitambo ito ya DNFM wasa wito inaito ambe atugethie tumiwe sino make zambe dilia likana mwithikisia kidunguke kiguokete mwindini wa mitambo ya Adhiani FM ilimi 7 sio ndemio kenda kenda kabdo ili miongo kenda monza kabdo monza ndo bangaliko sia ketui miongo kenda ina kabdo itano ngaliko sia makueni miongo kenda monza kato monza kaliko sia makueni ya idio na ni mwithikisia miongo kenda monza kato monza ndini wa kaundi yitu ya ketui ndini wa kaundi ya Masako na kaundi lobi ni miongo kenda na kenda katuno ili ota utu ndini wa page ta Facebook ilani Adhiani FM ifeni wasa wito vinaito tui live ndini wa page ta Facebook na bado tui live ndini wa YouTube wito ilani Adhiani FM. Karibu sana mitamboni ya Adhiani. Thank you. Yes. Jarvis. Yes. Kwa mbote vya mwithikisia masito maku na ngaliko ni ayuthi ni wewe. Be mwithikisia na ukethia wibala withikisia masito ni ta Stephen Kimanthi numite mboni ni mukwatanithia wa mwika kilio chombunge cha mboni ndini wa ofisi wa MP wa Mboni Honorable Erastus Kivaso wanzioka. Yes. Asandi tuili kometuki yo muthina wa mwika ila tukwaza International Youth Day we ukuelea hata muthina wa mwika ukuelea hata kila matuko 12 mambo wa na mami no wika makuelea hata muthina wa mwika nungelea na nzia ye mwana kindu cha mbe muthina wa mwika ni muthina ukite kondo wa kuthuthia mwika ni wisiku icindu mbingi ciumilite ta either ndawa cia kumila mikile mithuku ya mwika kukosa kwa mawia kwa mwika na ni muthina witha utengetwe muthina wa uthuthia mwika na kuvetanga mwika ziani ila nthuku ila metha maendete nacio nikenda maikae. Asandi na wikunikela mwika maitu ma umundi ni ata ukuona mwika mailo tumeka ndino wa create kana ndino wa kusovya na kulungalia message ito kulungalia community ito ni ata ukuona matona utumeka ni nzira seku ukuona mwika maitu matona kwela matumeka kwailia isiyusito na mono isiyusito sandwane Jarvis wa sisia mwika la twina mo umundi Kenya ekani wete Kenya ono kamba youth na generation rate ye yulumo novyo kana mwika ni mwingi ti ndo mwene binda atene na mwikola wiko oyu Jarvis ni musomu na siana yi sienzomu ni obendo wake sio na kana kasomu ni obendo wake sio ti ndo mwene binda atene mwana wasoma na yuka ya afisi avisi Odhiwa mwana usu nuendie kweka Mendi Nairobi nuendie kweka Mendi Mombasa kimwana nikiendie ndedia kondo lakini musie yo mundi matukoni nunu ithingisi asometia kana ka na sia yingine mama nete kisomo nicho kitona kuna ndi kwa muika mwingi ni musomu na muika we musomu kisomo ni kibendo wake sio na muika musomu ni ubendo wake sio kuni kwa tabia asima somedisiana asine maso somedisiana na isio mbingi wasisia onera siana yiu yani kana kasomu musiwe kana kasomu ni wona change kenene munovyo kana kununduke na akili ya kwambisia biashara kwambisia twindo tutona kukaete ona twindo tungi twiko online kana ni kwambisia twindo ku online ni kwati ni wona sindu itha ukawane siana ukesaidia siana ini sieyete ukwati kwa
muika ula twina guo ni ubindu wa kisio ti undu umwe na generation ila twaina yo kitene. Asandi twasisia nikia kana withi tuikwatanga nondo watu ya kana we mukwatithia wa muika thino wa kilomo gichambo ni ngale kwesema kuweni umundi usineze kana pena melati withi tuitwa isisio ni siambo ni ku young ground nita mount ta me kwala mwithi tuitwa isiana i challenges isi kuila withi tuikumana thino wa kugira kana muikaya ni matede kana sindu isu withi tuitwa isisio nisu kindu chambe Jarvis nalika obisini Mheshimiwa Kivasu ni wethiwe na mubango wa kuponya muika kana pesindu sioma ile kwika ikokilia kisio. Kindu chambe ni wokia ete mbesa sietwa cia youth fund. Mbesa cia youth fund ila ikundi sio kwatana andu 10 makaima kwa certificate kwa social services mnamosa certificate mayuka mainewa mbesa hii na manewa mbesa hii mayambi yotandithia cha keli ni wisi muika mwingi ndini wa sekta boda boda mwingi ni muika ula twina guo na sana mboni kani wete mboni nundu yo niyo ndioka muika mwingi ndini wa sekta boda boda na muika mwingi uyathi school kana driving school driving school ni kuenda kukwata license kana driving license muika utena driving license dwesa kuma lukanza wa mboni kana ukatinda usumbu wetu ya polisi kila nithi 20 na nacho ni muika ukwate driving license nikenda wisethia ni wetha utona kwiyumiria muika wa mino kwata driving license niuka ukesaithia ni moka kama alikana na kampuni hii sietha na mawia mamekuile kandika iwete mawia mamekuile kesaithia mundu usu ni wosa ena driving license ni wosa insurance ni wetha na sindu ila sietikiletwe na ili kantini wa kampuni esu na ali kantini wa kampuni esu ayambisia kukwani mbesa kwisila nundu already ni mutu tutonethie. Asandi kila kingwenda kuongelagu oyu tutunena Jarvis boni ni tutrainite amuika mana atano na kwenda oyu metele driving license ila metelete mana ana bubundi kweni school yemwe ya bake na nekwete ngirandi ndesianza ko kikila metelete ko kwa driving license muikozi wa kwa driving license ndwetha wa maluka wetha umaluka. Asandi twili kanga liko ni ingene kana omondi usu serikali yetu ya Kenya na kila mundu yaza kana kuina mawia na zikaela tunene tuinena mutana wa omundi maundu ne meo kunya muika twinene yulwa muika ingela me utweka maina mawia ala me kwaza kana memina university memina colleges memina TVET institutions together mamina lakini maina mawia ni hata uko na toile kweka kugide kana muika thina masomo mo ni metha na akili ya kwithia me job creators kana aseubya mawia vandu akwithwa me amandi mawia kindu kimwe Jarvis ngwenda gutapia nthi itu ya Kenya ni tutukite tuketha na atongoi na twetha na atongoi ebinde ya siasa ni mekia ilikoni amuika watu sakwa tukamumandia mawia watu sakwa tukamanda mawia maitha maibathukania ni mawia meba taetha ni mabathukana cie mawia meba wisaidia muiko ni umana mundu utu tutwa musakwa tukakwata wio no muika ni withitwe na ila mentality ya nasakwa ngaenda obisine bandu nasakwa nasoma utu tutwa musakwa nundu ni musomu ngaenda obisine bandu una na musakwa nundu ni musomu ngaenda kampuni ndi bandu kila ngona Jarvis atongoi ala twinamo mailika ground mainena na muika ni mailomea tukaseuvia mawia ma biashara mailiona tukaseuvia mawia ma biashara mailiona nikenda tutuweke iki amuika iliko nisio pe mawia metele mobisi pe mawia metele makampuni ni manene nikenda wisevia tutwabetangachu nicho kitumiona Gen Z yuyo kelile na yo kikila na wasia mwingi nundu ibinda ila kwa ino sakwani nimekiwe kiliko nikana
mukamande wa mawia mobisini mukaenda kukwatia mobisi mana mukaenda kukwatia mobisi mana yuki kila mekukitia nikeu lakini taetha nimeiwe mwatu sakwa tukaka mumanthia tuka create mawia thini wa biashara eno tuka create mawia thini wa sector eno uwezaithia muiko sundwe na thina na kila chanenwa kila chanenwa kithikika uwezaithia muiko sundwe na thina. Asante. Wasijani ne onene nyosi mwingi withia winene a mwikala maten disabled kana madereva me na utoni muna lakini matena utoni wake kama ondo mana wasija pena mwika maitwala metha na mathina me kalile kana mamutha kana la metha na disabilities na twina 8 nita milati tajikwila maybe uko na ile kwetha yitwa igwo mundi usukwithia kana mwikala bado ala metha disabilities na muno aka na aka ni metho matono kunwa na kutetheiwa kwikwatia ndini wa society itu na sana okamba twina mwika ingi ala ni disabled kana mema mutha me mwana meta wa mamutha me mwana mwika ni mailetha maitethegwa kukwata mawia ala makonanitie na uima wo wa mwi kani wetenga nasie kana mwika wina mamutha mozu ndaile kukwe wathi akasembe kana ndaile kukwe wathi akaime kana ndaile kukwe wathi athi akakukune biashara ya utinda tembete ni wailo mandhiwa onzianzeo either ethothoi we wa saluni muikokosu akakalijwa kuya thai mondo muka ona umundi kuya ume makona awe osua saluni ethothoi we wa ubebia muikosu alijwa abubundi we wa ubebia titi we au tindo tembete ni we uthukoma we uwe ubakube no waile kwithwa ibingo biashara taitha takawosh sindu sisi ya muthembosu na kukwe mawia maingi muno mandu a December. Asante. Tuiminokelia pena ndize wiona ndize kana umundi usino kuona kana kwina andu nimeukaya na muno amwika nimeukaya kukonya utongu yela wikukuma ndini wa serikali sema tu serikali sa kaunti mpaka ndini wa national government eleto kwa president William Ruto ndize kana nukuona pena wikwacho kwa andu maitu mamwika mundani wa umundi tuitania mudhao wa mwika Jarvis Kenya imbesa mbingi kanitumia nimbetesu na ona kuwe mwene no ndavyo kandikeje kana Kenya imbesa mbingi na mbesa ila si Kenya Jarvis kana thiula Kenya ukatumi wanesa ni utethia mwika maitu oyu ni tutuwe counties ine wa mbesa mbingi ni tuwe national government dina mbesa mbingi lakini mbesa isu imanda pala siulika taeva mbesa hii ni tumia wanesa na sana muikani nundu muikani wo one witu wisaithia ndino thiendete nesa muno byo na ndu isa kwiwa muika wina kelele ni tutuwa pepe na we kwatio muika mena we kwatio na ndite ya Kenya pe na we kwatio kwao yundi tono kuya kana pe we kwatio ateo kwa tongo amwe alamene muiko ukakatethia uni kukwe atongo itazi for example tamboni mboni na utalela siendo mbinge muno mheshimiwa wako Erastus Kivaso Nzioka wikite ni utethetia muika makwate mbesa sia muika ni utethetia muika makwate driving license nikikenda wizethia ni woke dia muika no tethetia muika mabingwe biashara nikenda wizethia ni meyo kilia taeva itu kwata tongo itasu ndito ya Kenya wisaithia ndito ya Kenya ni organiza na ni lazima petha we kwatio taeva tu na tongo mambo themboso. Asante. Omonde usu pe mondo amwiko gwithuki so ibanda gwithuki we ne ando millions of yani mamilioni maya amwika nenda unena moyo yo monde usu ni utumane we kuto nonena na mondo amwika ibanda ukwithukisi nuno ukwithukisi nema kwithukisi na inge muno tia ndo anini utono matabiata omonde usu message la we nayo kwa mondo amwika omonde usu tuitania muthina wa ando mamwika message la ninayo kwa ando mamwika neno kila ngwenda kwasia muika we balawi
na muika ndine so weta ni wiba muika ni between 18 years to 35 years usu niwo muika muika usu no waile kwithiwa wina sindu ila mene mamwite maile kwika maisha nimo ti kutengemea na wathukuma abana nibo ngathi kwandikwa ti kutengemea ni nasa kuyengania akamanthia kitina ni waile kwitha nondu wakwe mwene uyanite wende na usoma kana wamina kusoma nye ngambisia ki dimando ngweka ngambisia ki dimando ngweka kwi biashara mbingi sia ile kukuthukuma nando mama mwika kwi nima ya ile thukuma nando mama mwika mwika ndukatate kwitikila kwikala mana nundu wekala mana demo wekala mana no ndu mwe kiliko chaku kikethwa kiilie mana na ukethwa tomo likadawa ni sisi ya kumila ukethwa tomo lika maundu ni mathuku nundu kiliko kiilie mana kiawa ni mwana wa satani satani bwe wose ya mwana akambia kutumia muika nai kwa uni ngwasia muika ndukatete kwitikila kwikala mana kwitindo mpinge muno wa ile kwitha uilikanga uthukume nikenda wisithia kiliko chaku kineka kalamana yes asani mwithikisia kiki ni mwana cha muthina wa muika tutania muthina wa muika muthana wa umundi na ni kila matuko 12 ma mwigwa nana kila mwaka muthina usi mwithikisia tuna miaka 10 yu twambia kutania kuende ando maitu ma muika te muthina wenu ni mauto maingi maoneni maingi ala muone atongoi na bado mwithikisia maundu meukonya indi utongo itu andia Kenya ondo amuika mailo konywa na sino bingi la muika mwithikisia mailo konywa kilungu chomanywa na cheto kwa kuninyi Javis Kimoyo Wanzioka.